Šta je majka? Majka je biće najsličnije Bogu. Pitanje koje sam često postavljao samom sebi i odgovor koji sam dobio prilikom jednog nezaboravnog događaja. Bio sam kao đak, prisutan streljanju jednog razbojnika, osuđen na smrt, vezan za kolac nad iskopanom rakom, žandarmi s puškama čekaju komandu za streljanje. U tom se pojavi jedna žena, pa kršeći ruke poče preklinjati: Gospodo moja, nemojte ga ubijati, ne znate vi koliko je on dobar bio. Naveden je na zlo, učinio je jedno nedelo, ali ja znam mnogo njegovih dobrih dela. Ako vi ne verujete meni, ako ne verujete njegovoj nesrećnoj majci, pitajte komšije, oni će posvjedočiti. Preklinjem vas, ne ubijajte njega. Evo, ubijte mene. Ovaj događaj duboko se urezao u moju dušu. A kad sam docnije učio u bogosloviji kako je Hristos došao u svet da umre za grešnike i spasi grešnike, ja sam se uvek sećao ove majke. Zašto je Hristos postradao za grešnike? Zašto je u svakom grešniku video neko dobro pod pepelom zla? Isto kao što majka i samo majka može da nađe neko dobro i u najpropalijem sinu i u najpropalijoj ćerki svojoj. Poklonimo se zato materinstvu jer je sveto i svim majkama, a naročito onim pravim hrišćanskim, jer su slika ljubavi Božije. Da nije bilo svetih matera, mnogi svetitelji i svetiteljke i toliki drugi stubovi pravoslavlja ne bi bili upisani u naš kalendar da njihove majke nisu bile svete duše. Kad se sećamo našeg svetog Save, zar možemo zaboraviti majku njegovu svetu Anu? I kako bismo mogli pomisliti da su se svi oni moćni i plahoviti vladari naši iz dinastije Nemanjića, sveti Stefan Prvovenčani, pa Milutin i Dragutin, sveti Stefan Dečanski, pa car Uroš posvetili bez uticaja njihovih svetih, bogougodnih matera? Iz svetog korena sveto je i stablo. Sećamo se majki koje rodiše tolike vitezove i zatočenike istine i pravde Božije i bezbrojne stradalnike i mučenike za krst časni i slobodu zlatnu. I da li bi Marko bio onakav delija nenasit pravde Božje među ljudima, da nije čuo od majke Jevrosime onu evanđelsku pouku: Sine Marko, moj očinji vide, bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu. A bez onakve nesravnjive junak majke, zar bi Jugovići pošli u smrt svesno i dragovoljno pod krstašem Barjakom? Opa Milica, ona istinska carica i za vreme carstva i po propasti carstva. Carica u Porfiriji i carica u monaškoj rizi, uvek carica, jer je carica po duhu. Telesna majka kćeri i sinova, no duhovna majka mnoge siročadi srpske posle sloma Kosovskoga. Carica u Kruševcu, carica u Ljubostinji, carica na zemlji i, verujem,
carica u carstvu nebeskome. Pa zar da se ne setimo majke Angeline, koju baš majkom zove sav srpski narod, majka koja je izrodila svece i vojvode dok se i sama nije posvetila. Mi se danas sećamo i kneginje Ljubice Obrenović, koja je mnogim vrlinama prevashodila svoga velikog muža, a u ratnom junaštvu nije mu ustupala. Kako da se ne setimo kraljice Marije, majke naše kralja Aleksandra Karađorđevića, za kojim je narod naš toliko plakao da je, mislim, zauvek suzama osvetio i svoju belu prestonicu i suzemlju svoju. Može mi neko zameriti da ja ovde govorim samo o kraljicama i kneginjama, ne o majkama, seljankama i siroticama. Neću se ja ogrešiti o majke seljanke. Ne zaboravljam ja da sam dete sa sela, jednog kitnjastog sela Valjevskog. I moja majka je seljanka, kao čist tamjan pred Bogom, kao sveća pred Bogom. Ja pohvaljujem u našim vladarskim ženama i majkama baš ono što je u njima večno seljačko, neizgubljeno, a profinjeno. I naš kalendar i naša istorija bili bi siromašni bez seljaka, bez težačkih matera koje su roditeljke i praroditeljke svih onih čije su slike postale ikone i čije su glave krunom krunisane i čija su bedra mačem opasana bila i čiji su podvizi ušli u crkvene stihire ili u guslarske pevanije. Aj, braćo moja, mi se moramo danas setiti matera Komorđija. To su one oštre Srpkinje koje su na svojim leđima nosile komore sinovima na bojištima iz rata u rat, iz roda u rod, iz veka u vek, kroz vekove. Ja ne mogu da se otrgnem tome sećanju, jer sam ih lično negda s divljenjem gledao u ratu širom otadžbine. Setimo se, braćo, i matera Koritara. To su one sirote udovice koje su u koritu tuđe platno prale da bi decu svoju ishranile i školovale. Zaista nije malen broj visokih službenika državnih koji pamte kad im je majka iza tuđih korita sa punjavom rukom dodavala novčiće za bukvar i čitanke. Ja sam naveo samo nekoliko slavnih srpskih matera i žena po imenu, premda je broj njihov ogroman, no dosad su istoriju srpsku pisali samo muškarci i o muškarcima, ali doći će vreme, nadam se, kada će se istorija srpskoga naroda pisati pažljivije i pravednije. Tada će se izneti i razjasniti i velika uloga i blagotvoran uticaj srpskih majki na celo tkivo naše slavne istorije. Aj, braćo moja, poštujmo zato majke, i svoje i tuđe. Jer svaka je majka po prirodi, kao majka, slična Hristu Spasitelju, tim pre majka hrišćanka. Stradanja matera za decu svoju, telesna i duševna, zaista su slična stradanjima Hristovim za sav rod ljudski. I teško da možemo shvatiti ljubav Hristovu prema ljudima ako ne poznajemo ljubav materinsku, kojoj je ona najsličnija.
Poklonimo se svim svetim materama pravoslavne crkve i svim materama srpske crkve. Poklonimo se majkama i ženama srpskim i da se sa blagodarnošću pomolimo Gospodu Bogu. O svevišnji Gospode Bože, hvala ti što si darovao srpskom narodu takve i tolike matere koje ostadoše verne zakonu tvome. Uvedi ih, Gospode, u carstvo tvoje večno, tamo gde se u višnjoj i večnoj Srbiji sija lik svetoga Save Nemanjića i svete Petke Srpske, i duhom tvojim svetim, Gospode, blagi, ispuni, osnaži i upravi sadašnje i buduće majke ovoga tvog krstonosnog pokolenja koje će tebi služiti i tobom se proslavljati. I pomozi nam, Oče naš nebesni, da se i mi, kao deca tvoja, vežemo uzate ljubavlju dece prema roditelju svome, a ti se veži uz nas ljubavlju roditelja prema deci svojoj, da ti budeš naš i mi tvoji na vek veka. Amin.